Police for what Ghana ha ensa aka brante bi a ne dia beto dwa ene Arrêsted at now what America man Chicago to precise names of form or be more Ghana Hana what we more acting grassy will be P1 and one coaching. Now, but I take and I'm so my political tools and I'm more NSA. According to a export and import company, be a one more and will be a crime fee abroad, almost no more distribution. One more edding abetoda any African logistics company be a and you and it's one more edan no. Na no ada wo mo receive barrel container wo mo barrels wo mo na barrels no emu bako na wo mo client ani din de Arrêsted police for action no na say ne de eno na sa barrel bako yi emu na say milk any sardines the wo no mo do mo su ko hwehwe mu no na say raffle Gvns etu at say ye de bob ban ni bi no e bi hwehwe milk and sardine barrel no emu bi na no na nam so ma setama habo for na tema pot for hwehwe nyama no mo hu ye no mo ennuanum mienu no te ennuanum mienu nso ye che no mo kire se wo mo de wo mo distribution company mo Ghana ha na wo mo de nkofo ema na nyama fi ama no mo de besu wo mo so no mo I distributions no e de want wo mo de wo mo sheda nim hwenti na me ncha de ne na wo che pepepe eso na ye papa ne din e de Arrêsted wo bepie mu e wo Ghana ha wo mo to etre wo mo sare kire bebi wo at the nam so ma police for akwachi na sabre wo mo etutu na no efa eye ensem etuo na wo de aba Ghana ha say no ewo ensem aye to say etuo miensa refo no miensa na ehye barrels no emu bi na ebro mu bi se bisa na ensem say die nti na ne milk any sardine container na ne milk and sardine barrel no etuo miensa yi ehye motim de nti wo de eba ka na nyama ho ba Ghana na ene say wo ba Ghana ntina say obehia say wo bebo no ba because o tete nsem awodo ekoso ewo man Ghana mu ntina so obehia awon mu ntina nti ene wo de etuo miensa no de eba Ghana ha at say one line says e bi mu so no nkrata bia eni ho nti ebusafo ensem no ye audio kakra bata ho at so mo eti nenum ensem na ansa na ibakoti audio meka mu say edumeko eso ya say e ma ye de edumede yi ebremu ye wo charge herbal center say wo ya re no se fate bia say crown cross say hunamani ya re nipadwemu ya re ana say huhum krampo na ya re no efia bomodian ne hwe mo echi akwan ewo eye dansuman ene tamale no muntimi enyombo ana say from na mesna echego ewo se ho no muntimi enso mombo a wo mo na wonso etimi si dadem no apomudin no etimi sipi esita na wonso enyanije ewo abrabom nti ebuzafo maka say ywenye nkotie eye audio yi emretisia Sunkakra. Ebusunkakra. Mo ye delivery company won. Niema bensa na aya mota deliver because obi won ma o ma me we ya mentimi deliver ma o ma me bibi say mentimi deliver ma mo de no what do you specialize in Michael? Door to door load. Michael radio na won che on dum ne ma me. Okay. Dum radio ne ma me. Na obetimi atemenka. Yeah. Si diane nsane si aba na deliver come How long have you been doing this? Oh, be 5 years. Be 5 years. 5 years ni mu nyina no ne enura mu hunu wo obi package mu no mu hunu bi da. Mpacho there. E dey na enura mu hunu Michael Bomin komo. Okay, Thursday and I you contain and see custom officers may physical examination. Now you did a drums, you did drums not be 2 women. Now if we say toys gun being in a category, the toys gun, and to or chair people and any one or two, oh, when your toys gun with a gun and force any. And now, Mama had for office. You know, I'm saying now only planning to US Abba. Only planning to US Abba. Nipanwa a 20 ani diano for US Abba. Mpachan. What Chensen and Sabekan goose. Yes, sir. Twas woman. And Omuchi to na akakman ebe pasu di na makosong for. Na asidan kanyame. Yada inseta na tin practice emwa de boy
and I am not the member. It's me question the call across Central. Michael, I two bang. I told you as to me. Well, sir, who show Facebook? Infonia woni content safety precaution safety and child safety then ya tro ho but who tuo no said that ho e tuo kese pa aero survival rifle HK416 22 long rifle and a shada kamwa eda hoyi join me on Facebook sesi a tuo no ba question ada kamu and eda ho no na ya do san Michael No, I am yensa Bachan. hey Abubakar ho Ya Abubakar de you know na me hwese na sha daka mu ya na eyemono etumuno eyemono wa ho na nipa no a etuo ya ne dia no na wadi tum say ya ne dia ana so dia na firi ba bi na e be fra ne ne emem me ba cho wadi tum say dia na wadi be bone ho ban wadi tum say ya ne dia wadi be bone ho ban wadi be bone ho ban tuo miensa ne nyina ba cho hey na ye mo Ghana police for about okay me ansa na be Ghana police for about no video as pictures as see me hwe wo hwe am etuo no ya me nim ne parts e sense me wo hwe etuo pa eda ho na fei na yisi so telescope ya ye hwe mu esi so na ehye na da kam tum se pafo pa o na kwabrani so de baba no ho ban eva mu ho ya no yam shemo Michael papa mo yam shemo papa if it has them me brother on impo so say no Michael, how was it packaged kwai be na ya hye no barrel nim Mike for the a box in a shirt barring this sardine milk August. But Michael, sniper guns, they are not for self-protection. Ain't for an individual to import these guns under the guy say or the baby one home buying. So, Mike. Ebusiafo 1990 saa na akoye dia lenti obi a bebe se wo fi abroche ba wodin onu angata ni tuo be ba register not ba be pay mu o man na say dey ye ba be transit anase be boy brat America for because ona obi e to be create to de bia da utifie kra to be say etuo ato na o man Ghana so de ye nim say ye ni pesu ye ni papa say na si fate no ye ti etuo ne krampa ye nya ye hwehwe ye suro etuo eti say ko ba ne say womo yedua no mo amonone sesi ade womo tete nkre figa na abasa no bia ma no muso Ghana ntenu nti womo ba womo so bepe womo ba mbo de bepe mo man mu a se de dane de nya enya de wanwa bia na sa de ye chenso bia se obete se etuo apai wo bebi na no sa no so de sa ye hwehwe sa so yenti bi efa ntra o man mu ma ne enye yenti na se emra efa etuo eyisuo wo Ghana ho na edu bra se ye hwehwe mu ni ye hwemu kena sempo kwa de o se fata se okretuo no na eno no ye de ama no de on se fata no enkwete de obi a se me bepese me mo ba na de so obi a kretuo nti ebufo bu kra pa bo no obi a trituo wo so se ono so se wo bo no ho ban na se de si ade de obi a 3D etuo edi eduma nye sa na ye pe e de ama o man Ghana wo mu se emu aye hu wo mu se ne sema hudo ba kunyenu bi aba beto dwa eno na ma nipa ayem hihia akoso na se nkofo aye security conscious but din ye no mu no ye sa wo gidie wo ya bambofo mu se wo mu so betimi I step up o mu game no mu so ba show mu de na wo aye adwuma na ma na asefata because Ghana e fitete yinim no enye se ne te nyama bi ba kunyenu bi na engo ya se ye de hihia to kwan mu ni ye kenya ye hu bi mu ye hia se ye yi adwuma to forma e betimi aba se be sa akoye dade mu na enye se
say yet since nsɛm tonight say be makwan bi ama nyama bi a enka ye ho de dada no aba be ye suban ne ye ne ye e wo man mu because enim say mu bebre na enum akwanto mu nsɛm akwanto mu danti sa akwanto mu life no mu de be baga na ha de a na hra na say ye wo ha de dada no akoye ayemhye ne ehun nsɛm e de man ti rebusofo e do na man nsɛm yi aba so amanfo kasa fa ho say da bi esi ade de hu hia pa say aban no e be hyehyɛ ana mre bi kra fa etuo kra mu e wo man ganem say de be ya enkwese obia betime kra bi we na say kra video bi e beto do amrante there's a one etuo kra nti na say omo brand ship no de kyerɛ dan na wa akapo hu a to say yes I want for do na nya ayemhyehyɛ e wo nti na say emboa say obia keke betime kra etuo nti na say mra no a na hu hia say perifo be hyehyɛ na aboa na oman mu yetime nya yasumdue na yetime abomu akɔ enkai say oman ba ko na busafo ensem e beto adwai wo hwɛ ye tie ye die ne wadwenkyerɛ efa ho bomodia ne fato ye e wo ye comment section ho na biem so no share video we on all the social media platforms nana mo uswa enmidi follow Tuma GH or Instagram Twitter so at Tuma GH _ Facebook so Tuma GH let's subscribe say nene dai dikaya wo share ye channel you so makramunia bye bye.